Pozdrav narode i dobrodošli na Learnify tutorial za web programiranje. Danas ćemo nastaviti sa pričom o mogućnostima za formatiranje teksta u HTML5. Ipak, nije bilo dovoljno ono što smo pokrili u prethodnom videu, zar ne? Tema današnjeg druženja će biti abbreviations ili akronimi, text directions, citations, inline quotations, block quotations i address. Naravno, nastavljamo sa radom u atomija.io editoru, u unapred pripremljenom fajlu koji bi do sada trebalo da vam bude jako dobro poznat. Također sam dodao isti onaj paragraf iz prethodnog videa kako ne bih morao da zamaram i sebe, a i vas kucanjem celog tog teksta. Pa da krenemo onda sa pričom o akronimima. Oni se koriste kako bi dodali dodatne informacije o nekom tekstu. Na primjer, kako biste objasnili šta neka skraćenica znači. Kada dodamo akronim tag za neki deo teksta i zadamo tekst koji bi trebao biti prikazan, kada će kog đavola taj tekst biti prikazan? Odgovor je jednostavan. Kada stavite pokazivač upravo na reč za koju smo definisali akronim, prikazat će se balončić sa tekstom ono što smo zadali kao objašnjenje. Pa hajde onda da pronađemo neki deo teksta koji čini dobar materijal za akronim. Ne vidim nigde neku skraćenicu. Ništa, morat ćemo da dodamo novi paragraf koji će se sastojati od samo 2 slova u našem slučaju. LE. I stavit ćemo kod tog teksta abbreviation tag i definisat ćemo unutar tog taga title atribut. I onda će tekst koji smo napisali da stoji uz title atribut biti prikazan kao tooltip prozorčić svaki put kada budemo prešli mišem preko našeg teksta koji se nalazi unutar abr taga. S obzirom da nam je skraćenica LE, hoćemo da se prikaže Learnify, tako da ću unutar title atributa našeg abr taga da napišem Learnify. Kada smo to uradili, spremni smo za probu. I tu je naš paragraf, koji izgleda potpuno normalno, ali kada stavimo kursor na njega, trebalo bi da... Dobro je, prikazao se tooltip prozorčić unutar kojeg piše Learnify. To smo i očekivali, zar ne? Ovaj tag je jako koristan kada želimo da damo nečemu dodatne informacije koje mogu biti relevantne korisniku, a pored toga akronimi su jako korisni i u smislu što pomažu pri pretrazi web stranica jer olakšavaju search engineima da pretražuju internet brže i lakše. Kada smo pokrili akronime, možemo nastaviti sa bidirectional override tagom. Ovaj tag se koristi kako bi definisali smer prikazivanja teksta. Pod smerom prikazivanja teksta podrazumevam smer sa leva na desno ili sa desna na levo, pošto po defaultu naravno tekst je podešen da bude prikazan sa leva na desno, a postoje jezici kod kojih se čita sa desna na levo. To je razlog iz koga postoji opcija da se promeni smer prikazivanja teksta. Ovaj tag upravo to omogućava. Kada smo obuhvatili neki deo teksta BDO tagom, potrebno je da definišemo smer u kojem želimo da se tekst prikaže. To se radi pomoću dir atributa, što je skraćeno za direction. I kao što možete vidjeti, imamo dve opcije, LTR i RTL, gde je LTR left to right ili prikazivanje teksta s leva na desno i imamo opciju RTL, što je prikazivanje teksta s desna na levo. Mi ćemo izabrati prikazivanje teksta s desna na levo kako bismo mogli da vidimo promenu, pošto se naš tekst po defaultu prikazuje s leva na desno. Sada možemo da otvorimo naš browser i da pogledamo rezultat našeg rada. I kao što možete vidjeti, prvi deo teksta je prikazan obrnuto, prikazan je s desna na levo. Tako da možemo preći na sledeću temu. A to su citati. Verujem da je svima koncept citiranja već poznat, ali za svaki slučaj citiranje se koristi kada želimo da naglasimo da je tekst koji je prikazan izrečen od strane nekog drugog, ili se mogu koristiti za pisanje naslova neke knjige ili imena pesme, filma ili bilo koje vlastite svojine. Sad, postavlja se pitanje koji deo našeg paragrafa predstavlja ime neke knjige? Koji deo teksta deluje primamljivo za tako nešto? Recimo ovaj. Stavljamo ga zato unutar cite taga. Piše se CITE. I to je to što se tiče pravljenja citata. Možemo odmah preći na browser kako bi pogledali rezultate. Kao što se može vidjeti, deo teksta koji smo odredili da bude ime naše knjige, moje imaginarne knjige, je sada ispisan italic slovima. Naravno, kao i za sve do sada pomenuto, CSS-om možemo promeniti svaki aspekt prikaza citata. Možemo promeniti apsolutno sve. Ali dok ne budemo savladali CSS, možemo da porazgovaramo o navodnicima.
Prvo ćemo baciti akcenat na inline navodnike, koji po defaultu izgledaju potpuno isto kao da smo samo napisali ručno navodnike kao deo teksta, ali unutar samog HTML-a to baš i nije isto. Kada smo napisali da želimo neki deo teksta da bude pod navodnicima pomoću Q taga, onda smo rekli HTML-u da taj tekst više nije običan paragraf, već da za njega važe druga pravila, koje se ponovo mogu menjati CSS-om. Ali, zabave radi, stavit ćemo u jednu rečenicu Q tag, a u drugu ćemo samo dodati navodnike. Znam, žalosno je to što je meni ovo zabavno, ali šta da se radi? Ova rečenica deluje zanimljivo. Njoj ću dodati Q tag, ovoj rečenici ću dodati navodnike. Pa da probamo. Rezultat je kao što rekao smo isti na prvi pogled, a boga mi i na drugi. Ali postoji jako bitna razlika koju ćete i sami razumeti kada budemo zagazili u vode CSS-a. I to bi ukratko bilo to o inline navodnicima. Vreme je za blok navodnike. Oni po defaultu ne prikazuju navodnike na početku i kraju bloka, već samo malo uvuku tekst i na taj način ističu deo teksta koji je unutar blok navodnika. Zato ćemo, recimo, ovaj deo teksta da stavimo da bude pod blok navodnicima. I da, taj isti efekat se može postići i bez blok navodnika koristići samo CSS, ali u svetu gde već postoji nešto, zašto ponovo izmišljati to isto na komplikovaniji način? Hoćemo li sada pogledati naš blok tekst? Kao što možete vidjeti, dodate su margine sa svih strana i tekst je malo uvučen. Na taj način se dobije jako izražen tekst koji je veoma lako uočljiv. Dobro, došli smo i do posljednjeg taga za danas, a to je adres tag. Ovaj tag se koristi kako bismo istakli na neki način tekst koji predstavlja neku adresu ili kontakt informacije. Pa recimo, stavit ćemo da je u našem slučaju sve ovo adresa. Ovaj tag se po defaultu predstavlja kao običan italic tekst sa malo većim marginama. Ali da, pogodili ste, može se sve to promeniti CSS-om. Znači, dosadio sam samom sebi s ovom rečenicom. Mogu tek misliti kako je vama. Taj CSS zvuči kao jako moćno oružje, pa i u principu jeste. Kada se radi o stilu ili izgledu nekog HTML elementa u globalu, CSS ima apsolutnu kontrolu na tom polju. Ali prvo treba savladati HTML. I kao grand finale, hajde da testiramo našu adresu. Jesmo li zaista istakli našu adresu ili će ostati neprimećena? Dobro je, neće ipak uočljiv italic deo, koji je u stvari default stil za adrese. I to bi bilo sve za danas, narode. Kao što rekoh u prethodnom videu, jako mi je bitno da čujem vaša mišljenja po pitanju toga kako bih mogao da unapredim ove tutoriale, jer je cilj da vama bude što je moguće lakše i zanimljivije. Tako da ne oklevajte da iznesete svoje mišljenje u komentarima. I kao i obično, vidimo se u sljedećem videu.